Ini Jiten Deborma Mungai Koroksa Asami Tamani Asami Ngai Bono Tinirada Portana to Bozana Nakakisha Saikaren. Jiten Deborma Nemungai Edisi Procession Hote Hangai 2023 ni July Mazo Boni Birudde Kaisha or FAIR Bu FAIR ni mula sing tadanta khlaika tadanta khlaimani pore je tadanta prai shasa boni mungai kaisha sing evidence mawo jin khatini bono arrest khlaika Bo mahai samu bo kubuljak tongmani sara bo sailima Samung voltage je edisi procession by kaisha or old degree college Komolungni or Borok Paramedical Institution and Technology hi kaisha bo khlokmani bongkarani president Hara edisi procession by 3 bosor ni bang agreement khlaimani 3 bosor agreement khlaimani poreo je bo kuno ara jaga 3 bosor paija ba paite tei bo hai ro ara bisingo edisi sarabuno not dihi aba bono notice ro notice ro mane pore ke na bo hai ni 3 bosor ya 30 bosor hi kagaz product aba produce khlaika edisi procession Kono tuina aro jaga chini kumanung thanawa kaisa Radapur police station na kaisa forgery case ngkata mangmani porebona tarpore tinto Bo mahai case bini bo section ro thana sir case ro boni section kana ka 471 bo hai 468 465 471 bo hai 420 bo hai kaisa case ngkata Tabuk bono boro talangjak nai Tapono to sing kana coder hamani pore bad baki jari sini investigation tei betong kha aro jaga onek kisu je to documentary byapar bono kisa kok singa nai to ebo to ma sing naigeran ra joto to সম্ভব sing bono kok singa ni bang tei bo sing chesta khlai nai to to ne sing coder bo prayer nai ta Ni details saide man sir je romjak nai to Jiten Deborma bong kha president Borok Paramedical Institution and Technology ni. Komolong degree kelas.